NDA trăng hiền cái đi Christian MP thì in bút chuộc tại là cái đi đến lâu hiền Hindu kulmu ho BJP ho lir kha sarkar siap ho MP om si sela andu thu thalin India ra ma hian lo rer sela cái đi Christian te chu kan chak lo le am ti hian in om thadani chu wang chuan Hindu kulmu ho India ram Hindu tan siam tum BJP ho te ahlama NDA an sarkar lo na turin Christian MP te hi kan lo tel lui ve thak nga ya andu duwa mi shuan lo na turin Christian tele sa khot e lau zok te chan vo le dik la hum him turin tribal nam ta dik la le chan vo hum him turin BJP te min lo me mo lo ve mo apa ni thil tia chu lam ze la do da turin NDAC ta hian kan thu lui zel do ti kha se chin pui te min lo khis ram chau adik dak chuan NDA kan om chu hian central sarkar hian min thu sakhan lo Assam Rifle lor son suwa kan te ban min dang lui ngar ngara an hual zong lir hian kan ram le nam hom hal atu la wangin kan lo tong ve thi boxia in thia la in kha ni ko ba po Manipur chungchang Manipur kan unaute Mizo Kuki dâu này kan ting mar te Manipur tam tak an oma kan tlang mi te chin luk suak zo fa te kan Christian pui te an nia kan chi pui te an nia châu ho te thawang ho chuan Parliament House a chairman phal lo chung voi ni kading lui ni kha chu ta ka din voi ni na phei chuan a video te poi lo bu to mai theya ka thu soi lak lo lain I thu soi khari ko ta di lo wang thu ro atia bi ron awa ka soi lui sia ka microphone a chair jangin mirun off sakani chairman hi angat yam som song arong control vek zela chuni chum so kan a lui ngata ngati nge Manipura Christian biak in sa thum chuang halani India ram hi sa kho zalen ram in la ti zelim khovela community sama po Christian biak in sa thum chuang hi khoi rama ma an hal mai lo India ram hi secular state in Latin mem tite ka al popadi so NDAC ta chuchungin chi chuan ka awani a aw thei rang ni NDA ni chung hian BJP sarkar thil thalo ti hi NDAC ta chang hian huai takin kan lo do to chu ti la chuan voina sa kho zelen ram kan nia Christian te kan him lova India rama NDA la katang hian ke ni su kan tel du lo ti thi Congress MP rual pon ka soyang chuan Parliament House a pakhat mai na soilo voinia BJP do dal in tel kho opposition MPC nga mi poi Manipur biak in za thum chuang ha la bara sarkar lai pui soi sel nahi Parliament House a tu ma na soilo NDA MP zo ke ma hian ka soi tadi chumini wang chuan kan Christian na hum him tu hian BJP te party pakhat engai tho ho no huang khata om mai la kan rap kan ham kan sa ko hum hal turin hau hal turin ke kan lo pe to a chu tiang tho chuan India ram ro re tu ten home ministry thu pekin bar maram ri na ya chief secretary om song song te Nagaland te Manipur te Arunachal te Mizoram te lekha ru thola Myanmar buai chan tira khan Myanmar ni instead chunga tu ma refugee in lo lu ti tu ra ni lo an tiari Assam Rifle ho thuan pe a Burma buai wanga mani nu chan hing tu ma Mizoram ron lu tur som som kha Assam Rifle ramria lo dam victory thu an pe ni ma se cho Parliament House a Myanmar achangara ja local te kan lo welcome Mizoram kan lu ti do na alo lu to te po kan hot kir don lo va kan unaw ten dia kan thon kir don lo sarkar lai pui hian Myanmar a foreign policy hi ati danglam turani democracy duwa buai na to mek te hi kan lo tuam hlom turani tin Parliament House a voi ni chung ni ka dingani chumi chut yang am soi tu chu Parliament House a keima chia kom le
Congress MP pakhat may na soilo. Opposition MP pakhat may na soilo. Myanmar at mga Christian ratlante. Kanuna ratlan. Mizoram Mazaret takanong tayo na turiyan. Parlament MP sa sarirual siya. Kaya siya di kaunti. Siya mi puwite kahit ito jodi. Wailia sa ako zalen na tiya. MDA kan tel miron baitin tu MP Lok Sabha sama somli pathum si ngate razia sama zali somma si ngate zariat kan nite MP Myanmar atama Christian Burma sipai suara vanga India ron luti rotia MDA do dala parliament a chunchu voini mi hikani midam pakhat marong Cumi kasih itu sancho. Kan rok anak kan sakwa humim turian. NDA sita kan chunsu izel yang ayah. Christian humim turian NDA chutu. Vainya mi pui kandidasi kau ay takin main bilo vote ang jauh tika karun ngendu jauh ni.